Wasame ka Nuer online TV channel. Anda manduni shan kwasnyak melianong roisni an wale shanka wal diok paying one ron kina dangra wide yan dangra bakal. Tukon ke good news mi banaling. Na me alarmagwa ka Nuer dial wimon ke liwen wale. Ka men jitwo ka Kobo County. Ka Kobo. Ka lada gwa dana Charlotte. Kuma SPLA IO. Kenatin County la Nuer Wyoming. Report cha George ne pan ka cha George an wala nyok. Pan Victor method an wale cha lajen Victor men job. Kobo shala free at last. Bekul guro bejalat ke report ana sha no ka sha gor. Of course you can't yell ngaji no sha which are kept already. You know. Ban man da ana chalat gwasen ban jelinkel. Do ba dana je to kaje. Ke report ana sha no ka sha nan ka media ke lew ka sha lingan tama wi mon. Chala da joje no nena. Sudan People Liberation Army in a position ala SPLIO chikana Kobo town chikana nyoko mekep kana ka jongle. Kobo town chaje kep. Kobo town chikana kep kachang ade ko larno ka changa wal diok no changa wal diok ko la ji lade ron kin dangro jandang red bakel murai kona tama tenu kuma SPLIO agent re ka Kobo sha video no wan cha ga share cha turun wan cha ga share kuma SPLIO shiken Kobo town chikana kep kabde jala tezlo ay mudi longa community Nuer dial shet kataye dane lat kume kirm yadi de no shinere kine kab ana la kume SPLIO kabdien ka wich si community ke liu che were reak ka Kobo kwa goye lenenbe goye ka wo si adorun si anyoko jek si ayene midun si ay joirar de la telo ay minindi etelo ay midit gwase me kamen chalat Wakuma SPLIO charo organized already. Even right now, still organization. Ko nduar che pe ka Kobo karo ada sha libre na Kobo. Ken wi diala kon te ka jongle and diala. Wi diala kon te ka jongle te la wi Nuer kan dial baga dil kep Wakuma SPLIO kan dial nyok. Be citizen ni Kobo dial we ga wi diala ko kenden te gatin kan dina SAS PDF baga dil lo civilian. Go no nene. Misha which aja kef ka civilian begin celebrate la knew the no Canadian could the which panken gul kajiter. Another report a can win yam guasame come and show the ladder a coramo. Ke report Misha lat. Neme a report Misha no rewika Kobo. Why charge a kep a man queer down la commissioner at Kobo. Which shall get Queen Makwach. Queen Makwaja watch our Kefkan board the garnic a dung one. According to report on a chalat wrote and a con la con dialonga writing con le rey wika Kobo. Tere wika Kobo, many video no con in tortatin. No. Shella the one a genisha Queen Makwach. She declare ka conin dung jockey and want a pie when Ojen Chatia Kukume SPLIO which awake a kume SSPDF. May she declare no Chatia? Ko jen chaja kwanya la jena former commissioner me cha we ke bukume SSPDF then cha we which cha unyo mo kwa ingeje ala commissioner me cha kwanya ko koryo barar no en cha jen ko kuma SPLIO ko bi malbebe right now cha joje no cha queen makwa cha de kep ke ne to ko kinde to kore do no kan tour ne ka kan ke share kwala quick mo da kan ke share ban man chalat ane content when motila information to shall confirm ka shall verify la kala tikala no queen makwai ken jikwara dan wan shaga dil kap wa tel me chalet ke report an chejek kan ke touch kan ke tiap ba che ling ne jeno ken chaga kap tel me chala no te ka bot ke jikwara ken ka bot no kan la no money chalan jeno queen makwach chaje kef ke report an chalat
no no en mi shit kana mo midling kon mandan chi tuok akobo jene headquarter pan me kur me je tuok kan de ni ti la de ne SSPDF cha ka joj ka base dien kwa la pusha dan wala mandan kurunwa alapan kore tuok de je chiru dan dia la ling kuma spele ayo ke report ne amesheben ken ka jene wo ken ne recount la de ne SSPDF wo ken kama ken we ken ka jien be ken kulo ma god dan tiketin jien de ni SSPDF wa SPLA wa ka joj ajena mo nong regone mi ci kore yu tuogo joy babke en gwad mo yo joj en wale cha wi kele cha je clear out gwad dan shi go longtin gwad menanan cha jo mo cha jelat muku kon we ka man chala da kuma SPLA a spokesperson kiram dan la roch wude shwal ke palmai dang che confirm no a talk akobo chaje ke kuma SPLA kene de kon ke kuma tin kap ka akobo keni SPLA sector 3 commander men pin general John Luke no chajo me chajelat ke ci kon lam Paul Gabriel bo ka kore chu message do dien chu nyok mala deje eno sha akobo chapen tet ka kuma SPLA right konen tama no ngai kon me a michi tuo ka che tuo right now ano shi which chinanyo ko mului kitin gat kamen ka taslo ay dano tikeke ko biken dorken biken ga nyaw mo kan kanen bate ripon mi cha kullat gwasme wate ga tan do riti cha wang adine SSPDF chicken dor chicken ka wang you know ka kwije mo yadil ngaje no SSPDF che wiche je yar barai na report ana shano gwasame chukuma SPLA ayo kala do nene chika match to ngwani kana kep ka chicken torbeli SSPDF chicken ka kep ka area kuromo of course a cha ke pick up truck cha ke bo men torbelen continuity and take ka match no cha ke bo men torbelen continue na la kana la transport truck tela din la ka kap ka cha ke bo men torbelen tienten konin ngot ka kwa chicken la do ne kuma SPLA yo kene shi deni SSPDF shi ka chuch ka kor ka che tigne ri ngwana long de sha yiken cha bat re koramo a report an chicken la ne me ka cha lat ka media ken so mu chicken mo mu cha la da kuma SPLA yo ken deni SSPDF tele statement mi chicken ne mek ke de ka rajen wo men choda la le no ken kana raj no kene men cha lat gwasamo chine de ngwan yigen chiketes ne ngai kona kormi ja tuok la te gare tu ngwan la tuok tin long ngai kona ena ko bu gor ka jelung no de ja ke bu kume SSPDF ne ko gwan no bar no de kan control ne me da no ku kor ko tuok 2013 che ken no ken je ku kan la pai je ka taye da ne chana bin confuse ke je a Dr. Guy Cook ko Dr. Guy Cook me che ben no che ur chala kwet ma kwajen wala mi cha kula keba enteme kuma SPLA yo che na che ka ben confuse ne la de jeno kwen ma kwajara na SPLA yo en kwen ma kwai la ro da mo je ke kuma me touch ke kuma mandan do control kuma mi yel la kuma men la dung pa de ka SPLA yo and then bere lutka de be mo ke me der lo jeni SSPDF party te loide barara yo gwit ke je lo ran SPLA yo but che je joje longane na mo jene dana sha goreken and then take a speech ke statement me sha ben make jen Dr. Guy Cook kor jongte paiwo jen kuma SPLA yo shike liu jen tel mi shala SPLA yo jen ta dana shalat kije ken tel mi shala SPLA yo sha destroy SSPDF but SPLA yo lokano take a core lokano to benanye gorkano biken kuma biken mo ke space ko de ka charde mal derben ken indialati leb no ba da kama char ba jelun ba cheken chukuma kirm yadi temchena mo chere ale ka ki chelet so jen do badana na njwan chere lat keje so right now kume SSPDF wa cha ka ter ke jen ko dana chitu ko cha ka joj cha ne tungwan cha yiken bat
ka je te me tu ngwane akap we ne ka torbeli so na mo muditin another information and de kulu tup kana kon diale content winemi no ngai kon diale te ga ranyu pilot pan dio je sianen kana de kon te juba ti lanwori alaken chicken ne chicken helicopter chicken ja helicopter chicken jack chicken de kon ti la civilian chicken ko book no right now the same thing there we to ga nyok ka kobo ka wo de Canadian content la civilian ni no de kan gwe no dong de kan ga nyok mo kan karen yal but chan na me min timbe kuma kirm yadi de la SSPDF kan ci kana bog wal dan ti de ni SPLA IO te gaten ci kana bog tin ko de ni SPLA IO kan ne mo te ka match kuma ne jen ta kana nga jeno ba ka bog ba ki de military equipment ke no kon te ke ci karen yal de je dakka don ci kan de longa kukurun ko ren yal te yutu ngwan mi cha bo ka do ka je jek de ga tolong so ko kujimo kwana la jogo no ne anytime they can book they ka book aware they ka book runwang they ka book baka kwana la jogo no ne we do not shunka another thing man lar kana long enatin kontila men ka ga de ka chiwere which ka kobo ko ngai kondiale no anytime they kuma dere book kala bogo ne de kontin god da civilian tikitin civilian ka gorga no buga nan ko gwada ta dictated mishi de che which a kef ko nan de ba che pekre which ka ko ba karo ade weekend ka waniam che me ngai kona me dan cha ku me cha mo ke space je let che buga mal buka no ba right now no chi ka chi mal kana lok jen men ko right now wo ngwana weekend jek de ko ko le jogo no ne na ka ganke ko te yang butu ka ke na me der we ko kon dial no ko de kon de wi dan der shunka ko ngai kono already cha wi cha je kef kume SPLAIO chikana nyoko menang kana nyok so name good news ka SPLAIO ka good news kan wer dial te ga ran mi chala daga wer ko kien gwasame no ti telodien ka kan gan wer dial konen cha tigin cha je tup ko biken de ni SSPDF biken ga joire wi ka kobo name rolo a chen ngai kone no ti diala de ke rot ko bi adorun bi ajegang akobo wen mi dire long kan e kon tin buma kan dial ngai kone jina ga me changa me china jientin but te mala chal ke tactic ngai kon were chan rajen wone ne nwer ke liu mi changa jino gaten wono chikan koroter la barka rodien ba gad ba mu ka gwad dan ba galatin gwan bu piu kan jektin gwan bu kon bu kan jektin den bu kulo lu njok ke chat bu kulo bi nyin ke ji ramadan goro de ga de kan nakke de man de kan nak ajene ku ling medan chala de na nu ne jine di alchi ga bet kwa plan je goron do badanan ba gad ba ga jago ba nan ke je ko ne de ti mala kan wiya le di la kan wiya gor gwa da dan te men tigitin ke ter ga tigitin shirka tai dan shi boga japan bokan goten content civilian tigitin bokan ke men dul no shi o te ke din ten wana bad bokan en dul mete gwa mo ki wan kan dul jem lan wer kula je no bika gad ken kan mo ka gwa dan after that be kula lu njok so jen solution shi anen wale shi loj nen to wan chetet ko cha ko bo Greentown cha nyok ma kap ke je bu wona na ko we no no so na me da gwan wo de yana ling shi chala Victoria ka kuma SPLAIO kana nwer wayami gwa da me te kan nwer ti chirwaj kan nwer to je loj yana kan mu cha ko bo cha je kap no kan nwer to ka kne de content chunkel ke kum kirmi yadi ngayen kan ngaye rewdien shona no ne jin mi jin gada kobo karamti yen kel gor jeno de shi mo de kanak no ngum ji tok de shi loj ram no go de shi mo de kanak ke te loide ala rane no ken de konta ka ko ba nyok mu joy keke jana ko le joy ni kedi o bilaro nuer ba ga nyom joy keke chwa je celebrate no en nuer mo rajone imagine cha queen ma kwa cha kep ken je ko artin ko ken ko tiga kel ke de ne SSPDF remember this thing telejang ki Equatoria no ki jabe ki jabe jen murale no ki ne ri shwalga ti bar te were we ka kobo elet ken nyin kum weken ko bigen wer bigen kanak shiken we lora bang ramlar no weken ko kume ka jena mo ne re ti mission die no weken wer weken kanak ram shiken jego biken dilnek en te ke ripon mo mi chilo na diat ke Japan mi chalat wate ke gwan weri ati shakep
gwan wero cha kep ne de konti la ngene jani ki de ne SSPDF alo token ke ki yer ken ke wa kep ken ke wa tanen cha nang ne jani ke report dana chelin gwa da me ki chejek ka chala de ne tidit me chi to gene ala kore pana chi to no ke report me chala de je pan ke pan ka je ka tiang kore dana chi to wa chiniri ngwan chi gites nien ke de ni SSPDF ne de choko jendang di according to report dana chanong ka jen kui gwar to ki gwa nwere ten kap ka bom e wa kanang nang ke ki kan ke ne tin konti la di nya SSPDF ko di nya SSPDF chicken were weje ko te mal mu kan no wo kan ko wo kan nang nwere je medan chane ngaje no shi gelem no ke kan dang ni lip kan nwere poli no mission nwere ben de kan nwere kan ganek so ne de kon ku kan ke le slave la kwany kane de kon shar in surrender ik enne ku ka chonkel ke kume these are the people in kon ku kan ke le humiliate men jet ka loy nwere ko ken one re to kan nwere tin kwala nanga ken ajen ku loy na la jet ke jamana son wala chala victory ci akoba chala free bana ko ginirun ke molka kame won yamane men bianga jene tele deñ mete ka kobo right now no mete ne ri shanen ke turni ne de kon ke ne de konti la hali tin la gadwich jude ne ka niam ka anu ne mikel ke kende ni SSPDF wada dan to kotet status wuto mishal game kwen ma kwaj ngoda kana ngach bari podan chalat awajatin ja kemme jikana body ganike ngun le roda mo ba non ka live ba je tiki ngum tuok not yet tell me cha confirm tin ko dio je en raj batike kuma SPLAyo bala decision den mega buka kule la prisoner of war ki ngum balat ngoda kana confirm na money so ne me meditin ajen wala me chi tuok Victoria ka kuma SPLAyo ke Victoria ka kuma men la dung nwer wayami ko en jejen bor poinde ka ken kon jejen bor ka gar written content ganka wech she kume teram moy ke yow teram jaga kepken tele ka muktabni tele ka training bo bada bom ko bukan wedien bukan gang bukan gad bukan ka gang bukan maneken bukan ka gang bukan gwaneken bukan ka gang ki bi wedien ke liwin general bukan gang so jen ta dana let kene en jejen borba lenya ni kuma SPLAyo ano ke dit jene SPLAyo paisha ke 2013 ke 15 ke be me benarar ke juba meji kor meji to jen kwala chagat so ruwana wala onda tike 13 years mi kon ka norway ami tika runi jen bangone baro ke ripon me chalat during gwek ngunde an ke tambe dana tingunde teten you know akan gwek ngunde an kan ne wati norway ami jen kwala chaka je jen kwala chola jejen bor chaka nga chaka ne kon la jibrentish ala kawaine ko kan la bukaro den ka pok yo mi chika kori kana ter la kana ter ka kel jen ko elinga no jejen bor cha jangike you know ko mi chika dori kana lok chika na mala peleno chika mi chika chena ngake ke choken chika pej ajan gwada dana break bino so ne me de la report mu ke ye an wale victory ka kon ene chana je celebrate ko shi kono mo chana we dan ke doran chana nyok mu kono cover ke recover nyak kanetin kon tin la enemy ni nwari ke goro jano de kan werde kan karyo na me der we ke ye ene bana mendan le rod bana je kuling ba bana more information ko kuma SPLAyo bane beken bana je kuling ke beken lat laken ban man cha gor ke media no jet kanetin kon la ji SPLAyo kan kan gwartin long no men cha nen gwadame ke video ne kan turni tin chana nen no re wije mo mishal ke akobo mo ka kab dana cha kebe kana torbiyeletin kone yakeb kuma SPLAyo even norway am bashigoren kabeka so na me a report another thing che bugana bana tilla confusion bana kalat shit kontame to kon ke jiter tilarga jeno SPLAyo ngode chaje ngode pinya SSPDF ter mutual SSPDF brewika ko Greentown chaje ke already chaje liberate right now can SSPDF they are on the run so report me agenda na be ka kuma SPLAyo spokesperson connecting kokien and content ngai kamada le road le do bano be message me be we connecting content ke juba and wo gorka mal kuma SPLAyo ko gorka mal anwer ko gorka na mal mi cha ju yen SSPDF ko to gwada dan ti international weben chuare ni ala chuala jak and then ko goro wo biaring ma char biajulun banawre malka ba ko in kwar ba jelat bramo ko era be jokwan
en report me de larie en bana more information bana ke jege yo ya temal